بلد دمک کو جارکدن ایریشین سرگلی کرد زیده بوین ده یکیتیا نتوی وکی روژه وکی سرکه جارکدن درکتیا پیش ل 21 باجران ایرو ده ساعتین سحری ده لباکوری کردستان و ترکیه ل بقاسی 105 کس سیاست مدار پاریزر و هر وها روجنامه‌وان جالی فاشیسم رژیم ترکیه و هاتن بنچافکرن لکوبان ایریش لتلتمر ایریش و هر وها ده چارچوبه ایریشن سر روجاوی کردستان ده او اتمسفر هایی ترکیه بر به هلبجارتنا سرکوماری و پارلمانتوی و دچه دنابا وی روشا هیده پارتیا چپین کسک حول ده جبو خلاص کرنا گلی ترکیه او گلی باکوری کردستان جوی رژیم فاشیست خباتین خواه برفره بکه او دنابا وان خباتین خواه ده جی پیامین آرامبونا روشا لنابا ترکیه ده او داوی آنینا رژیم فاشیست ده امجی حول دن که روشانه به قالکرنا باجاره که باکوری کردستان اتمسفر او خباتین کو پارتیا چپین کسک باکوری کردستان و ترکیه ده مشاندن بو بینرین هجاره بدن نشاندان بدن پاروکرن او ایروژی دوی چارچوبه ده امی قالا باجاره وانه بکن او ده نوا باجاره وانه او نافچین ویده خباتین کو پارتیا چپین کسک ین ده وان هریمان بدن مشاندن روشاوا سرکه یا برنامه ما هل بجارتن 2023 او بوی آوایی برنامه دسپید کرد. بلی بینرین هجا جبو داوی آنینا وی رژیم فاشیست و حساب پرسینا جوی رژیم کو اف 21 سالن لسری گلی کرد و سری گلی ترکیه بویا بلا تنی 19 روشمانه پشتی 19 روشندن و لترکیه هلبجارتنین سرکوماری و پارلمانتوی پیکوره اف هلبجارتن وکه هلبجارتنا حساب پرسینا جوی رژیم فاشیست یا دستلادار یا لترکیه دیتن دوی چارچوبه ده ام جی هول دن روزانه باجارک لباکوری کردستان او خباتن هلبجارتن او هلبجارتن دناوا اتمسفره که بچه آویده پکتی به ریا میوانین خو او هر وها بریا دانیان بو بینرین هجاره پار و بکن امی ایروجی قالا باجاری وانه بکن قالا دلسه هریما سرحد یا باکوری کردستان بکن کو ل باجاری وانه گرینگیا باجاری وانه یا ده هلبجارتنا هم لباکوری کردستان او هم جل ترکیه ده چیه او خباتین کو لناوا باجاری وانه تینه مشاندن لی دست بکن کم کمه که استاتستیکین و دانین لناوا باجاری وانه بو بینرین هجاره پار و بکن کو باجاری وانه یک جو باجاری مزن هم لباکوری کردستان و هم جل ناوا ترکیه جی و که باجاری که مزن تی دست نشان کردن به نفوس خوشی بقاسی میلیون کو 228,749 کسن توی ناوندا باجاری وانه 13 نافچین باجاری وانه مگود باجاری حریمازن یه حریما سرحد هیا او لوی و نافچانجی خباته که زیده یا پارتیا چپین کس گودای دست بیکرن هیا مگود باجاری وانه و بقاسی 706,000 بهتر و خلق هرن لسر صندوقان و دنگ خو بکاربین انگو مافی وان یه دنگ دایناش بود دیار کردن نونرین خو ین لباجاری وانه ده هیا و افجیم و لسر بقاسی 2294 صندوقان و دنگ ورن بکار آنین او ده انجام و خباتی داشی و 8 پارلمانتر جبو باجاری وانه در بکبن پارتیا تپین کسک جبو نونرتیا خلق باجاری وانه 8 نامزدین خود دیار کردن و دخوازه بریا وان نامزدان خودی لوین و اراده گلی وانه در بکه و او نامزد کنه امی حول بدین کمی که جنیز و وان نامزدان بو بینرین هجا بدین ناس کردن جخوا هنگ جوان هون ناز دکن و هنگ جی دنوا باجری وانه در جنیز و کسین کوتین ناس کردن یا یکم ام بیجین پروین بولدان هفسروکا گشتی یا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP کو پشتی زختین لسر HDP و هولدانین رژیم فاشیستین جبو گرتنا پارتیا HDP پروین بولدان و میتاز سانجار انگوان بیجین HDP بریار اگداکو اوی دبن لوگویا پارتیا چپین کس ده بجداری هلبجارتنی ببن او نامزدیا پروین بولدان جی لباجار وانه دریزا یکمین ده هر وها زلکوف اوچارشی دریزا دومین ده و که نامزدی پارتیا چپین کس یا لباجاری وانه لعالیه کدن گلجان کاچماس نامزده کدن یا لباجاری وانه او یک جه نامزدین دن ین کو جه نیز و تیناس کرن او جه سینان چیفت یورک کو سینان چیفت یورک یک جه کسین دناوا گلی کرده جه نیز و تیناس کرن جه سالین تمنین دور و دریش سالین هفته 5 هفته 6 پیده در باز خبات سیاسی ده او حتی نهاجی ده نوا پارتی سیاسی ده کار او خبات که زیده ده مشاندن جبرویه که ما گفت یک جه کسین کو جه نیز و تیناس کرن
ل عالیه کدن ام بجین ام نامزدین دن جی بو بدن ناسکنن کو او جی چهار نامزدین کو د ریزین پنجم شش هفت و هجده جی عالیه پارتیا تپین کزک و لباجر وانه خاتنه دست نشان کرن بله نامزده کدن جی او جی گلدرن وارلک و جی عالیه پارتیا و هاتیه دیار کرن لالیه کدن محمود دین سار و هاوینکیه و تایلان ارتاش پرانیا نامزدین کو لناوا باجری وانه هاتنه دست نشان کرن جالیه پارتیا چپین کزگ و دده خویا کرن کو هم پرانیا وان هم سیاست مدارین کو جالیه خلکی و پر با آواک باش تینه ناس کرنن هنک جوانجی پاریزرن و بشک جوانجی ده آلیه سیاسی ده تینه ناس کرن گر کو هم بریا کو دربازی قناخا میوان و نقاشن خباتن هلبجارتون و اتمسفرا باجاری وانی ببین که ام ویه که ببیربینین کو ده سال 2018 ده وانیان کاریبو ریشه که بچه آوای نونرین خود نوا پارتیا دموکراتیک آگلان هدف ده بدن دست نشان کردن بو ویه که اف دانه کو هن حال سر اکرانان دبینن دانه سال 2018 ده هلبجارتنا پارلمنتو و سرکوماریا ترکیه ده بون ده وی دمیده پارتیا دموکراتیک آگلان هدفی بلوگوی خواه کتبو هلبجارتنی او بکاریبو بیتری جسادان پینجو نه دنگی خلکی وانی بدست بخوا او ده انجام وی خباتا خواه او استاندران دنگان ده کاریبو 5 پارلمنتران جه باجار وانی در باسی ناوا پارلمنتویا ترکیه بکه لعالیه کدن پارتیا AKP'ya فاشیست و رژیم کن حال سر دستلاداریا ترکیه کو گل آنیه لبر روشانها به پولیتیک این دک و دولابان کاریبو 3 پارلمنتران بدست بخواد دریزا سیامی ده پارتیا نجات پرست MHP جسادی 3 دنگ استاندب و پارتیا CHP جسادی 2 دنگان بدست خست و کاریبون بریا وی که جی هم هدف و هم AKP لنوا باجری وانه نامزدان بدست بخن و در باسی پارلمنتویا ترکیه بکن لنوزده روشمانه جبو وی که جاره کدن خباته که پر زیده لنوا وانه جالی پارتیا چپین کزگ و تیندان و دوی خباته ده هوت داین وی جاری 8 نامزدین پارتیا چپین کزگ جنوا باجری وانه در بکن و نونرتیا وان خلکی وانه بشینن لنوا مجلسا ترکیه امی وی که جی بریا یک جنامزدین پارتیا چپین کزگ کلوانه داین دستشان کرن را نقاش بکن لی او جی پشتی وی نافبری بله بینرین هجام کمک جبه نامزدین کج آلی پارتیا چپین کزگ و باجاری وانه خاطنه دست نشان کرن بو بینرین هجا دا ناس کرن نهاجی یک جنامزدان و یک جکتین کج جنیز ویتی ناس کرن ام دکین میوانی برنامه آخوا و حول بدین کو جوش اتمسفر و روشا هل بجارتنی یا لباجاری وانی بچه آوی تی بری و برنجی بریا وی میوانی آخوا بو بینرین هجارا پار و بکن سینان چیفت یورک میوانی می ایرویه و ام دبیجین سینان بریس سینان جبر خباتن وین زیده این که هون بونه میوانی متوی ویه که جی ام دسپیک سپاسیا وادکن بله بریس سینان چیفت یورک از زنم کارو خباته که وی پر زیده هیج خوا جبر ویه که جی ما کاریبو دنوا دمه که دیار کرده ما گوت هری کم ام بکاربن اتمسفر لباجری وانی بگیرن او وی خباتا و کهون دن مشاندن دبن لوگوی پارتی چپین کزده جالی هم گلی روشاوی کردستان او هم جی بینرین رونهی تیوی و وره ناس کرن نها باجری وانی یک جی باجرین حریم زن ین لحریم سر حدیه درخستنا پلانسازی که انگام بیشین درخستنا انجام که جوانی راست باندورین خواه لحریم دن دیکه دوی چارچوبه ده خباتین هل بجارتن ین لباجری وانی بچه آوای دمشن اتمسفره که چاوا یا هل بجارتنی لباجری وانی هیا زور سپاس لابرز جهمو تماشاوانا را دم گرک تنگ بو لجه جامد پینه برز تریون بلدان زیادیه نه ابد سازی سیول روار جمعده نه سدیر از خازم تشریحی پاردکم را گشتیرا ایش رمجار سویزی ام ته حسیان که دولت و حکومت اتفاق جمهور به اپراسیون کا دنیا کارکرد سیاسی دژی گل کرد دست بکریه نوانده آمده لنزیکا 15-20 باجارا او اپراسیون کارکرد سیاسی بردام دکه که دکنه بنچاف
پارێزەر دکن بنچاف ڕۆژنامەوانە ئەم لە شێوەرمەندە و قادروی سیاسی ئەمە هەموو گشکی بژارتنێدا کە 20 ڕۆمان وەزیفەی وانی گرنگکەنن حکومەت دەخوازیەکە پێش بژارتنێ وەک ئەمجار جارتێ قڕکردنەکە سیاسی پێکبینە دەست و پێ کووردا سیاسەتە کورد بشینە ئەم لێ سیاسەتێ توندی شەرمەزار دەکرد ئەو قەت نەچارەیە ئەونا دەوێت نیشێتێکە ترسەیە لێ بەلێ قەت فایدە ترسێ لە مرنە راتنەیە AKP ittifaqa Cumhuriyet venda bike ev yek. Liwanê rev şitoniye liwanê eserî de mehanî got ke zaten wanê demeke em dana nasîn me got ez li Rihayê tême. Ez xelkê Rihayê me li Amedê tême lê eş îro serî de şagirtê wanê me. Gez hûnkilî ez pirêkê wanê hûn bikim başî em bînin ziman. Gav em hîn dikine bi kurtasî rev şevanê vaye partî, teşkîlat, xebat, vekîl gel hemû gişî wek bi coşeke mezin em dixewitine. Em diçin kîja gundî, kîja mehellê, taxê wek em bên ziqaxê çavê gelê me, çavê milletê me, êdayîkê me, ê civanê me çavê wan dikenin wek em mesajeke divên ya serkeftinê ye. Em li AKP'ya dinirin û em pirs dikin AKP'ya istêvan xare îda xwe wenda kirine. Nikana xwe biparêzin ev rastiyeka waniye îro ez bawerim ki rastiya seranserê Kurdistan û Tirkiye ya di gelê wanê tenê ne gelê wanê wekî berçiyereke AKP'ye gotiye em nikanin dekirin zixaxê li wanê li bo AKP em denga bixwazin li bo di sedema yek sedema siyasî sedema siyasî çi ye li dijî gelê Kurd operasyonê bê navber pêktin ya di mesela aboriye. Mesela aburi giringe îro em dönün li esnaf geriyan îro em li nejara geriyan meşî dît divên ki em siftah nakine. Pîvaz bû sî kaxit min bi xwe di firinê de kedî sêwî zû ez çûmke nan bistînim dayîkeke me bi rûmet hat li firinê nan dixwast li firincî re bazartî dikir. Digot ki nanê teze pêş hate ê kevnekî wek sar biye dikat û bin didûnî ve ez nikanim ê teze bistînim zarokê min pirin dikanîn nanê كم يعني ايك بيات بيات تدني فابديمي فرنجيز ديك خلاص ناكه بله بريس سينان رشا جيباتي لبرشا قال ما ايك هشار ايك حطانها دنگدان AKP او نازل لسر مثلا قيران ابوري جران قاب دنگي خو دست خو AKP بدك شنو بله بريس سينان گردن جمد بيسي باورن که امیجر حشتار حش بکن جبوه گلزی سیاست ترزی قادر امازی ام هفرت خوتنه. بله برسیان از خوازموی که جنها جواب پرز بکن ها خباته که و زیادش خو وجهنه که قال کر لباجاری وانی د کیجان عالیه د تیمشاندن و داد یارکین کو یک جو ولاتین لباجاری رحیه بو ل وساحت خواستن کو لباجاری وانی هن وک نامزده کی پارتیا چپین کسک درب کوین پیش او بوی اوی بو که اراده خلک وانی در بازی نوا مجلس ترکیه ببن اشخوا کار او خباته که ویا زیاده دمکم روف ل دانسین او ناسکرنا و شلی کلین دیگه در دیگه پیشی کو ج تمنی و جوانتی ده هند نوا سیاست دنا کو د سالن 1975 76 و حتی روجا ایرو هن جنیز و هم سیاست ل ترکیه و هم جی یا ل باکوری کردستان تی مشاندن هن نازدکن ل به هبونا اتفاقین کو هل بجارتنا 2023 ده درکدن پیش اتفاقی که آزادی و دموکراسی و جاری کردستان جی پیک هات گلو د وی اتفاقا کردستانی ده ام هون چاوا پیناسا دکن به طیبتی تشتا بو سدم کو اتفاق ور آوا کرن چبو ل عالیه کدن نادما کو هن داد کوین ل ناوا خلک وانی هون چقاسی برهما وی اتفاقا کردستانی دبینن زور سپاس سری ده zaten ger danışandın ne همو احسن خدا از جگر راسرا بنا به اتفاق آزادی و دموکراسی o امواید danışandın اتفاق آزادی و دموکراسی gele gringe çünkü deren kate avakırın le bele seri deklarasyona ve bu PKT ve اتفاق آزادی و دموکراسی gele gringe mesajı vici kuru feranen deklarasyona ve ام یک و یک اختر خدم دینن زمان اتفاق آزادی و دموکراسی تنی ایرونه سر دجبون مگرینگه ذاتی من نبر خدا الهفکر ام دوین اکل پاشی هلجاتن امیوارن جمع هفته ام شوا بکن بی اتفاق بکن ماینده و بفرا بکن پیکاتیوی ایکن حال دربای اتفاق نزی امانا دری وانلیخن بکشن اتفاقه ام پارستنا دکلاراسیون اتفاق
azadi ve demokrasi bir şekli de aftına kadar her daim demin zaman yek meştaz belinkir. Hem de Kurdara statü lazım. Eğer Herame Kurdistan statü heye, eğer Rojava statü heye, Kurdistan abakır. Beş statün edin değişime ne? Yekev. Düdüğü hem de verjin ki mesela me Kurda yekem evet ki de destur bingeyi de anayasada buna millet Kürt be kabul kırın. Be ne? Em her daim ilvederi, lezakaka, lukolana, sıvada meclisi. Çavakı gotin em duhazın mesela Kürt meclisi de çara serbuva, baş yaşar sarar serşeva. Em duhazın ki mesela Kürt bir dirokuy rojana de meclisi de Kürt fere beni hoşkirin, doğru da mebin zaman. Eğer em biranen hebun amaz gerekti destur bingeyi de cibire. Sesiri em duhazı zamanı gel kodukun zaman hebunu tenebuna meye şabum ki levane zamanı Kürtler zıkaka dediğim bir geçe. Jiboğu ama bacar emeyde geleki kastiye zamanı Kürdi gringe elvederi zahra ahtına kadar zbanga dahi kadekim. Dedim ki zamanı Kürdi bakın nevi kaba betor zaruke kaba. Beli bile mi? Şarebe em devin ki nerxe meye gringenin. Ve em ben gore meye Tırbe gelem berkisiyare me heja enerji me Şahi Said Seyit Rıza Siyose kurşun o hazaran ebe nav ama gerek be teslim kirna malbatı geleme. Katı şey gringe eğer navi van adalete eğer hudune Müslümanın hun ve maneviyat ama ya hun gerek nerhe gele Kürt teslima daiki gele Kürt'ün. Yani parasına ittifaka بريس سنان بله بريس سنان جبركو تيد مجينا هناك باوي برفرهيد دما اتفاقا آزادی و دموکراسی یا کردستانی هاته دانین دجیم بینرین خوارا پار وکر آرمانجا سرکیا و اتفاقی چیه و تیخواستن چواره کرن و دوی هل بجارتنی ده گرینگیا و اتفاقی مجی به هم به برنامه و هم جی بنوچان با آوگی گشتی بال کشاند بول سرویه کی لیتشتا کو از دخوازم جواب پرز بکم هر تکل داری ویه کی اوکو و هنکی ناوروکا و اتفاقی آنی زمان کو چوا پاراستنا دستکفتی و هر وها پاراستنا نرخی نتوا گلی کرده نه دورده گلو هل بجاردن هات و بداوی بو و انجام کل گوری کوتی خواستن هاته به دست خستن شی پشتی و اتفاق آزادی و دموکراسی یا کردستانی دوام بکه یا اتفاق و حتی هل بجارتنی با نه حتی هل بجارتنی اللي همو پیکات اتفاقی گوتنو و آرمان جنرال که پاشی هل بجارتنی ام و اتفاقی بردوام بکن برفره بکن ماینده بکن متشک بیرکد دکلاراسیون اتفاق مده تشکی ده هیا پارستنا رو خسریه روزوا او کم بین هرم کردستان یامنه شوا دولت ترکیه شوا اتفاق جمهور لهندر لدروا هبونو تن هبونا خول سر تنبونا دستگرتن گل کرد دشوپینه جبو و پارستنا خسریه روزوا یا حکمت هرم یا میا ام دونن که فین و فخر لسر روزوا کردستان بردوانن لسر دیپلماسی مسکو جار ده اتفاق جمهور چوا بکن از دوک البری هجراتن پیش هجراتن از لروزوا تشکی به دست خواهم جبو و اوزی دیگرک ده پروپاگاندا مداول لبرا حتی استانبول ام خسریه روزوا و حکومت هرم کردستان یعنی کردستان ستاتوی گله من بپارێزە بلش خو بريس سینان هر لروجاوی کردستان جیش برکو بریا کو افسنور ورندانین بشکش باکوری کردستان بو ل پشتی داگیرکران افسنور دانین ایدی به خاک کردستانی هاتن دا بشکرن او روجاواج یک جویه جبرویه که من خواست از ویه که جواب پرز بکم نها با آواکه گشتی چاوی گل روجاوی کردستان جی لویه لهالبجارتین 2023 او خباتین کو تایبت ده هالبجارتنان ده تینه کرن او انجامین کو ورن به دست خستن اف خالین کو ده دکلاراسیون آزادی و دموکراسی یا کردستان ده درباز بونه ونها قلاوی کر مگود گر کو هات او انجامین کو لگوری کو هند خوازن ل بیتری صد پارلمانتران در بخن او لمجلس ترکیه نونرتیا هم گلی کرد او همو گلین دنیم بندز بکن جبر روجاوی کردستان و خباته که چاو یا بر بچاف ورا کرن نه دم کم و جبو کردستان روجاوا بله خباته ما گرین که وکی یک ام دیجی هرشا وک روجاوا وک آنه ام درکن لوند دروا گل کمل اوروپا به شرط و مرجع دیپلماسی گل لوندر گل زخاخه گل مجلس ده ام بین او نشاره حتی نه نشاره به ویشن داز نشاره دو دیوی ام به همو هفتن خدا دستکفتن روجاوا چوا گرینگه روجاوا تا ناوین کسریه روجاوا و کوبانی آزاد کردن شر و مرج خود جبو تنه گل کرد نه زمان
Jibo demokrasiya Rojava, jibo demokrasiya em bên yekîtiya Avrupa, hanî ziman jibo bangemel gelê me re, bangemel gelê rojalata navî û jiyanê re em divên donî çawa ve şepek lê dixistin digo her bijî gelê Rojava ve Daeş têk bir, îrozî gerek hûn piştgiriyê li Rojava bikin, xusêra Rojava bikin. Ev yek. Di dîvî tişkî dibînim ziman, devleta Türkiye xetimiye. Birava baş bêzanîn. Ne mesela Kürt kaniye bişopîne, ne kaniye şereser bike. Ne dikane bigre destî dişewtîne. Ne dikane berde de tirsiye. Xetimiye enaktar emin. Dûnî gundê me bi milyona vala kirin. Ajotins bajara, bajarê Wanê, Mêrdînê, Amedê ne bi gelî wek bi siyasetî bû Kurdî. Mersin'de de Kürt bun enaktar, İstanbul Kürt bun enaktar. Yani ve şimdi siyaset zor dedesi kat neşare beraber serreye aşiti. Ya da en baga İstanbul'e dikin, baga İzmir'e dikin, baga ben Aydın'e Konya'ya dikin. Ona 6 salın Ankara'ya xuseriye aburi duxazın. Em dibêjin eger hûn dixwazin xuseriya aborî destê xwe xwin gerek hûn piştgirê bidin Wanê, Amedê, Rihayê. Çima devleta Ankara'ya dixwaziya xuseriye bide ve lê de tirsiya divê ki ez bidin İstanbul, Konya, İzmir û Ankara, Diyarbakır û Wanê zî bixwaze ya bidin Diyarbakır ve ez şi bikim. Angavtir şi watê hêzê Kürt, gelê Kürt, hêlekê dinamizma demokrasiya, hêlekî astengiya wî pêktîne. Ji bo em divên ki demokrat bûna Ankara'yê derê azad bûna Amedê de derbas dibe. Belê. Bilê birêz Sinan Çîftîrek demame ji ber bi dawiyê ve diçe zanimkarî we jî hebûn ji ber vê yekê ez hema bawekê kin du pirsên ku ez dixwazim bikin hene bawekê kin ji be hûn dikarin bersivayê bidin wê pir baş be yek wekê we jî di destpêkê de anî ziman û di destpêka bername xwe de jî manî ziman ku îro di saetên siharê de li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê li 21 bajaran operasyoneke qirkirina siyasî hate destpêkirin siyasetmedar rojnamevan parê zer di nav de bêtirî 105 kes hatin binçavkirin. Binêzbûna dema hilbijartîrînê re tê xuyakirin ku wê ev yek hîn zêdetir bibe. Gelo ev yek mirov dikare çawa pênase bike, çawa şîrove bike. Meyro li Wanê di daxwanîn dan yek birêz Perîn Buldan daxwanêk de bitundî şermeza kir ev êrişa. Du platforma wek em bên demokrasî û ya kedê û hemû saziyên sivîlê Wanê bi hev re daxwaniyeka baş anî ziman. Em ê vê şinda zî bertekê xwe bitundî berdewam bikin. Tenê em ne gelê Kurdistan, gelê Tirkiye. Em car dibînin ziman ev neşare. Gerek eger gotinaka me divên ki xwe bîn têkeve xwe ev şi bûye. Yani evlahiye hilbijartinê gek hikûmet bigire. Eger hikûmet evlahiye hilbijartin onore rakebe ve bin dikebe xwe ev taluka xepin mezine tenê ji bo gelê me ji bo gelê Tirkiye zî ji bo navê em ê bertekê xwe berdewam bikin. Belê her pirsamaniya dawî ji bila têkildarî vê yekê be hem ji bo Wanê û hem ji bo giştî Bakurê Kurdistan û Kurdên ku li bajarên din yên Tirkiye li derveyê welatiyên ku bikaribin di vê hilbijartinê de dengê xwe bikarbînin. Pirsamên jî li ser vê yekê ez dixwazim wisa ji we bikim. Niha li bajarê Wanê di hilbijartina 2018 de jî me bi bînerên xwe re par vekir. Yani rêjeyekê ku deng didin vê rejima faşîst ya qirkerê gelê Kurd hene. Bangawaziya we ji bo van kesên taybet li Wanê û bajarên din çê û li aliyeke din ji bo ew kesên ku dibêjin pêwîstî bi dengdanê nake yan jî naçin li ser sindoqan wê dengê xwe bikar neynin. Ji bo wan hûn dixwazin peyamekê çawa bidin. Va demek va serûna em tenê yek li malbata ew dikin. Em tenê li malbata serlêdana malbata dikin. Dengê mi tê ne be? Belê em guhdarin. Dengê mi tê? Belê. Em serlêdana malbata dikin. Di armanca me de ve ek zaten dengê xwe didin partiya Keskûr Şer ek vek salanê dengê xwe didin barê vê em bên azadî û demokrasiya milletê Kurd dikişîn ev zaten êmenin. Em diwin ki êkî derva êmenin em herî serî re derî li AKP'yê yaxin. Derîya vek em ê dengdarê CHP'yê xin. Stratejiya me gerek ew be. Yek ew. Du dîvî 104,000 xor tenê hilbijêrê nû. Ew anahtarin em her daîm wanî dînin zaman em diwin xordin o kilî dest vedene. Hûn herin deqê yanî morê li kîja partiyê xin ew ê bi ser keve aman ha. Me ji me ne lazime herin ser sandiqê. Sisêbî em bana gelê xwe dikin gelê me coşe bihêze wek diwêna çavkene em dibêjin ki xwe sis mekin. Yani fên û feqî îttifaqa cumhur pirin vana her tişî dikin ji bo wê nevek zaten AKP'ye têk diçe. Gerek em bihêz di sandiqa de wê têk bûn ji bo navê
کور و فره دور و درێژ هەموو تشکیلات ئەم سەر vê diskine banka me berdamana malbatê wek nîvî li me ne li me nin em serlêdanê yek wê li mala dikine. Belê Sinan Çift Yüreklî namzetê Partiya Çepên Kesk û her wiha Serokê Partiya Komünîstên Kurdistanê hûn bûn mêvanê bernameyê me ya hilbijartin 2023 bu vê yekêm dibêjin gelek spas. Ez gelek zor gelek spas dikim ji were serketin dixwazim hûn her hebin. Belê spas ji me jî belê bînerên hêja em bi vî awayî digêjin dawiya bernama xwe ya hilbijartin û îro me hewl da em atmosfer û xebatên hilbijartinê hem yên li bajarê Wanê û hem jî operasyonên qirkirina siyasiyên ku ji alî wê rejima faşîst ya AKP îro saetên siharê li Bakurê Kurdistan û Tirkiye hatin bûn destpêkirin bi we bînerên hêjara par vekir. Em dibêjin heta sibe bi bajarekê nû yê Bakurê Kurdistanê werin li pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad baxtewar bin.